Paralog mta hakani ka video ngani ka ya pi password jong ka email nomor bun ki paralog ki balayus da ka we ka mobile thamai hendrai ban chin ru kim la shu yu password ladakin mau yu password ru kim la shu ban login te paralog da ka basuk ngani ka ya pi pe jakani ka video jong hadu dakut este dana bring jong pi ki paralog ki bom patip te la da dana bring jong pi ki balanang ikane to share lem ki paralog jong pi le ki paralog jong pi ki patnang pejikan ke video jangan hadu dakut perlok di perlok lada pidang thamai ke channel jangan siu bahaba pi subscribe like dan share di perlok pejikan ke video ngan hikaya pi step by step dongan sedang no mentah perlok di perlok mentah ngan per inuk saya pi nomor bun ki perlok ki ba syadlong kita wala dah kiken mau yu password ia ke email hendrei ban chin do kim la shu ban login do kim la shu di perlok ngan hikaya pi step by step perlok kebanikong pihaban dan shuai utu pihaban dan yaitu phone number ba pila de ban register yaitu ke email ID shua lada pim dan shu itu ke bajan jari pin ban yo OTP de perlok select direct na YouTube ngani kaya pi dengan please shua ya ka data perlok sorry dengan le direct na YouTube kan senang ba kan sub de nang ni la pila aplikum ne YouTube pi klik nang ni na profile di pio inang nena kendong badan une balok kumu sanyo kenam di klik itu io ni plus klik itu tehang ne perlokan pannya ia ka screen lock jopi pila ban pli yang ni da kapaten la ni da karena da password dengan pli ni nomor ngabuk da kapaten tehang ne piken mau ya ka email piken mau yu password haba pimut ban login hakawi ka phone thamai jong pi la da pila use thamai de perlok de haba pi piken mau yu email ningkong piken mau yu email jong pi nang ta pi inek de nang ta ka baar perlok haba piken mau yu tu password rei ban login ka balong ka ba ya pi piken mau yu password rei ka ba ya pi ban login de ngap tip na ka gadao baik hang ne perlok habang akan mau yu password la jong ya ke email ru akan mau ya password ru akan mau ti hang ne habang tongan tho ya password la jong nomor akan mau yu password baik akan mau yu password dengan inext baik kan ongkum no yang enter your password pejang ong bakala password sifat try dengan ai nang ne ngam yo i password dengan chin kum turo ngam yo pej kalau bisa ka ba yang pej de kum nom ta phin le dengan shen biang sin dengan klik nang tu kan ong kumno yang page PUI kapa Asia wat ladang akan mau yu email wat dang akan mau yu password hendri bangan login dengan melak nak kidau di page perlok ikan ke video ngani kaya step by step perlok pakno pinlek na po Google lane pinlek na Chrome de mentangan lek po Google klik untuk tenang ne perlok PUI de PUI perlok dalam ikum ne pisu klik nang ne recover your Google account klik untuk Dehang ne pejuan otomatik itu email jong pi de nanta klik next de page de kato ka password barim ba pi
pila sna tu password barim hang ne kan lau kan wan automatic la jong de pisu lada pi kwa ban pen I sai ti nomor jong pi satik nang ne dengan klik next. Tenang ta pi klik biang nang ne kenang makan wan kita bi OTP pi klik betul kan page tu OTP ruan otomatik tu phone number jong pi tila dapim don shoot tu phone number jong pi kalau ka ba dengan kopi gitu biasa tu tenang ta pi klik next. Te hang ne perlak pila ban chin yu password ngan chin yu password hang ne perlak te hang ne perlak ngan chin te nang ne perlak pihak ban klik continue